Čitač. Čitač. Šta bi bilo kada bi svet bez vode ostao i kad bi ovaj život koji poznajemo bio samo misterija? Na to razmišljanje navodi roman Sećanje na vodu finske književnice Emi Tarante, distopijska, dramatična, opominjujuća priča koja oštrije oslikava čvorišta prošlog, sadašnjeg i budućeg. U budućem su svetu junaci priča o Marijani Ksavera Bajera, jedan čovek i jedna žena koji svaku naizgled običnu situaciju uvek čine uzbudljivijom, začudnom. Bajerova knjiga, o kojoj ćemo takođe danas govoriti, sigurno je neće vas ostaviti ravnodušnim. Počinje čitač na talasima Radio Beograda 2, ja sam Nada Babić. Prva knjiga koju danas predstavljamo je, kao što sam na samom početku emisije već rekla, Sećanje na vodu Emi Tarante. Ova finska spisateljica, 76. je godište, bavi se i novinarstvom, pozorišni kritičar i scenarista. S romanom Sećanje na vodu na književnoj sceni se i pojavila, a interesantno, pisala ga je istovremeno i na finskom i na engleskom jeziku. Za oba izdanja više je književnih priznanja dobila, po ovoj knjizi snimljen je i film. O stvaralaštvu Emi Tarante razgovarali smo s Katarinom Ješić, urednicom u izdavačkoj kući Helix, koja je roman Sećanje na vodu u prevodu Jasmine Teofilović sa finskog i štampala u ediciji Ekvilibrium. Od pomenute idejne osnove knjige priču smo i započeli. Slušamo Katarinu Ješić, šta nam je o tome rekla. Za nas je ovaj roman bio vrlo važan jer se apsolutno uklopio u celu ideju projekta koji ste pomenuli, Ekvilibrium, gde smo se zaista bavili ekologijom, klimatskim promenama, problemima sa kojima se sad susrećemo i koji će nas očigledno pratiti u budućnosti. Ono što je distopija kao žanr dala, to je jedina distopijska knjiga u ovoj ediciji, je dala mogućnost prikaza nekog sveta i upozorenja koje nas možda čeka, a ova ideja je trenutno i za nas vrlo važna u ovom trenutku kad je voda u pitanju, kad je zagađenje vode u pitanju i načelno koliko ljudi zapravo ne razmišljaju kakve bi posledice i koliko dalekosežne posledice imao ne samo nestanak vode, nego koliko bi se svet suštinski menjao u procesu klimatskih promena i u procesu zagađenja vode. Ekoknjiževnost, mislim da su ljudi nekako, imala sam jedan interesantan razgovor sa ovako prijateljima, pitala sam ih šta zapravo za njih znači ekoknjiževnost. Neki su mi rekli da to vezuju za prirodu, neki su mi interesantno rekli da to vezuju za romantizam u smislu pesnika kao lepota prirode, kao svega toga. Ali ekoknjiževnost je jedna, mislim, trenutno vrlo važna stvar i nužno je bilo da se pojavi i u književnosti, već postoji naravno, ali ovako oblikovana i ovako aktuelna danas bila je nužna stvar, jer mislim da ljudi kroz književnost najpre usvajaju ili najlakše, ajde da kažem, usvajaju stvari koje možda teško u nekom slučaju i mogu da zamisle, iako danas postoje podaci i predviđanja, ali je prosto teže obraditi naučne podatke nego to staviti u kontekst priče neke koja nam je bliža, u kontekst likova koji bi to preneli na drugi način. Zanimljivo je kako je Emi i Taranta u ovu knjigu uplela i tradiciju. Ona piše o ceremoniji čaja, o tradiciji ceremonije čaja. Dakle, glavna junakinja tu porodičnu tradiciju nastavlja. Tako je, znači, otprilike, kao što rekoh, došlo je do velikih promena i došlo je do geopolitičkih promena, svet više ne izgleda onako kako ga mi danas poznajemo. Skandinavija je
mesto gde više nema zime, gde je leto i već vekovima unazad ili već nije čak ni dala neki vremenski okvir u tom smislu, ni u jednom trenutku nemamo tu predstavu koliko je, znači znamo da se desio taj rat oko nafte, da se u tom trenutku došlo do velikih zagađenja, da ulazimo iz njihove priče u vek sumraka i nakon toga svet je devastiran na način na koji ćete imati prilike da čitate u knjizi. Glavna junakinja Norija je devojka koja uči da postane majstor ceremonije čaja. Njen otac je majstor ceremonije čaja i generacijama unazad su majstori služenja čaja. I mislim da je autorka to zaista iskoristila na najbolji mogući način, jer suština služenja ceremonije čaja je voda. I celo prepovedanje njeno teče kao voda. Prosto je u ceremoniji služenja postoji neče hipnotičkog u njenom pisanju dok piše o ceremoniji. I s druge strane, htela je da pokaže da neke stvari prosto su se zadržale do vekova u smislu tradicije, u smislu povezanosti sa tim svetom koji je nekad bio i koji mi poznajemo. Stari svet, kako ona kaže. A čvorište knjige oko kojeg je zapravo zaplet je taj tajni izvor vode, za koji glavna junakinja saznaje od svog oca. On njoj postaje i teskoba na određeni način, jer u tom vremenu rata, nadmoći vojske, oni su u mestu u kome vode nema, gde je i bolest. Ona je u dilemi da li da otkrije taj izvor vode ili ne. Da li ona donosi pravu odluku? Kako to možemo sve tumačiti? Dakle, majstori ceremonije čaja čuvaju tajnu o tim tajnim izvorima, sačuvanim tajnim izvorima vode i tu vodu koriste vrlo dozirano jer vojska kontroliše sada vodu, sve izvore vode. U trenutku kada ona postaje majstor ceremonije čaja na diplomiranju, njen otac umire, ona preuzima njegovu ulogu, ali paralelno sa tim se dešava da njena drugarica Sanja živi kao i svi drugi ljudi u tom trenutku, ali njena sestra je vrlo bolesna i ona je suočena sa dilemom da li da obezbedi bolesnom detetu čistu vodu, što bi naravno pretilo otkrivanju izvora koji se čuva već godinama u tom svetu. I ona odlučuje da ipak pomogne, te ta tajna postaje otkrivena, to povlači za sobom niz stvari i definitivno promene kako u njenom životu, tako i promene u životima ljudi oko nje, ali to je jedna onako moralna dilema koju ako izdvojimo iz distopije, ne moram da se vezujem za tu distopiju, postoji moralna ideja šta je više dobro u celoj priči, da li je više dobro pomoći pojedincu ili je više dobro sačuvati nešto što bi eventualno moglo da ima nekog značaja u budućnosti ili ne, ali Amy Tarante nas nekako vodi kroz to da njene odluke ipak jesu opravdane, jer život ljudi je najdragoceniji u svemu tome. Pomenuli smo Sanju, Norijinu prijateljicu, taj odnos je poseban. Možemo ga tumačiti kao prijateljstvo, ali s druge strane tako da se u teškim vremenima prijateljstva na određeni način i potiru. U dilemi smo da li ona zapravo njoj istinski prijatelj. To je tačno i stvar je u tome da ako ste suočeni sa tako velikim odlukama i na jednoj strani imate prijatelje kojima želite da budete prijatelji, s druge strane imate svoju porodicu koja je u velikom problemu, treba doneti odluku i stati na neku stranu. Ona se trudi da održi to prijateljstvo i jedna i druga se trude da održi prijateljstvo. U tom smislu mislim da je Norija i nekako iskrenija jer je spremna da se odrekne svega zarad tog prijateljstva, ali s druge strane nekako do kraja knjige ne možete da krivite ni Sanju, jer su i njeni motivi potpuno čisti. Ona to ne radi ni zbog sebe, ona to radi zbog svog oca, majke, sestre i tu negde dolazi do tog sukoba, te se taj
moralna dilema se ne radi, znači ne odnosi se samo na oko toga da li će ljudi doći do tog malog izvora vode, već i na intimnom planu, na nivou porodice i prijateljstva i koliko takav jedan devastirani svet zapravo ne dozvoljava ljudima da žive ukoliko ne donose neke teške odluke i iza čega stoji puko preživljavanje. Teška odluka je i ta da li da Norija uopšte ostane u tom mestu ili da ode. To su različite razmišljene njenog oca i njene majke koja je otišla, pa kako možemo i to tumačiti? Njena majka je naučnica, istraživačica koja istražuje mogućnosti eventualno otkrića neke vode ili nekih procesa gde bi moglo da se dođe do vode. Donosi odluku da ode u onom trenutku kad mislim da majka u neku ruku postaje svesna da s obzirom na vojska počinje da bude sumnjičava prema njima i želi zapravo da spase ćerki život. Međutim, Norija je ceo život poznaje samo tu tradiciju i poznaje samo takav način života i negde mislim da je otac i ti prijatelji drže da ostane. Ona nudi Noriji da krene sa njom. Majka odlazi, ali je ne napušta. Da. Zapravo pokušava na sve načine, pogotovo kad stvari počinju da je izvuče odatle, što je za Noriju nužno, pogotovo što postoji jedna interesantna stvar, njena drugarica Sanja se recimo bavi iskopinama. Da, to je deponije plastike. Deponije plastike, arheologija budućnosti, otprilike plastike koja se nije raspala, gde nailazi na neke stare kasete koje uz mnogo muke uspeva da osposobi. I u jednom trenutku tu dolazi onako još jedan zaplet dodatni. One preko kasete čuju zapravo neku ženu koja je bila na istraživanju u tim zaboravljenim zemljama. To su zemlje koje su zapravo nedostupne jer je tu voda potpuno zagađenja i koja tvrdi da tamo zapravo ima vode. Međutim, naravno, na otpadu se našla samo jedna kaseta ili dve. Norija pokušava da to istraži, da vidi da li može da dođe do još nekih informacija, ali ipak odlučuje da i pored toga što nema informacija krene u istraživanje jer smatra da faktički je život tu nakon što je izvor otkriven, to je više završen, jer vojska preuzima taj izvor i ona odlučuje, ne znajući čak i da li nešto čeka, uz pomoć majke, misleći uz pomoć majke zapravo da dolazi, da odlučuje da krene da istraži o čemu se radi. Tuo kesäinen sade, miks unelmoida tätä parempaa? Nuo sateiset pilvet myös muualla kohtaa, vierailla mailla siellä myös vaeltaa. Näin äiti sateenkaaren täällä vain värittää.
älä vain värittää. I u nastavku čitača govorimo o romanu finske autorke Emi Tarante Sećanje na vodu. Šta bi bilo kada bi naš svet u nekom budućem vremenu bio nepoznanica? To je vizura koju ova knjiga pruža. Ono što bi od njega ostalo, a o čemu i Taranta piše, svojevrsna je opomena savremenom društvu, kaže Katarina Ješić. Od novog sveta, stari svet, i to je zapravo najveće upozorenje, je ostavio deponiju plastike koja se nije raspala i ostavio je svet promenjen u smislu klime, vode, u smislu geopolitičkih promena, u smislu, znači svet nezamisliv kakvog danas možemo da ga zamislimo. I ona čak i ne objašnjava neke detalje. Pomenula je rate za naftu, pomenula je, ne određuje vremenski ništa od toga, da li je to vremenski nešto što nas možda čeka bliže ili ne. Lako možemo da zamislimo takvu budućnost. Možda ne do tog nivoa, ali u ovakvom stanju trenutno u kom živimo, i ekološkom i geopolitičkom, lako možemo da zamislimo pojedine katastrofe koje bi došle. I zaista je zastrašujuće u novom svetu da je zapravo iz novog sveta ostalo to što je negativno, ali s druge strane ostala i ta tradicija koja ona drži kao neku protivtežu. I ta tradicija je ono što unosi i mir, i to će čitaoci imati prilike dok god piše o tome, kažem, piše prosto hipnotički i prosto to unosi, pitko unosi neki mir dok se čita. Onog trenutka kad voda postane ugrožena, postaje naravno ugrožena i ta tradicija, ili obrnuto, kad postane ugrožena tradicija, postaje ugrožena i voda, i nekako tu roman kreće da se pripovedanje kreće da bude ubrzanije, kreće da bude haotičnije. Vi osjećate nervozu, osjećate pritisak, vojska pritiska. Onog trenutka kad tradicija ne postoji, sve kreće lagano da se raspada. Da li će ili ne imati prilike da se tu nešto promeni, ali mislim da za autorku to u budućnosti nije bilo važno. Njoj interesuje sadašnjost, kad priča o ovoj knjizi, prvenstveno sadašnjost i ovaj trenutak, da li u ovom trenutku nešto možemo da promenimo i nešto da učinimo. Emi Taranta je napisala posle ovog romana, ovo je njen prvenac, ona je posle ove knjige napisala još 2 knjige, ako se ne varam, još 2 romana. Pa da li su oni prožeti istim sličnim temama ili jeste li možda upoznati sa tim? Romani nisu distopijski u tom smislu, ali i dalje se provlače teme i dalje se bavi tim temama na nešto drugačiji način, nije odstupilo od toga, i za mene je to vrlo interesantno jer ona prosto je fokus na tome i pruža ono što smo faktički, zbog toga nam je bilo interesantno, jer mi smo probali, kad su u pitanju ovi problemi, kad je u pitanju ekopoetika, da ljudima ekopoetiku predstavimo i kroz poeziju, i kroz distopiju, i kroz prozu, prosto na različite načine, da se vidi da je moguće nekako i ta poezija koju smo predstavljali sa Julijom Fjodorčuk ona je zapravo i predvodnik ekopoetskog pokreta, ali vi jasno možete da vidite koliko je prožeta realnim stvarima, i to na način na koji ona piše upozoravajuće, i mislim da to upravo radi, zbog toga nam je bila interesantna i ova autorka koja nastavlja da se bavi time kao jednom važnom stvari, ali nekako pokušava ljude da to uključi kroz različite vrste pripovedanja. Da. Evo, pomenuli smo vašu ediciju Ekvilibrium, možda da pomenemo i ostale knjige iz ove edicije i šta je dalje u planu, i je li vam možda u planu da Emi Tarante ponovo objavite? Dakle, mi smo u okviru edicije objavili, kao što sam pomenula, psalme Julije Fjodorčuk. Objavili smo jednu vrlo interesantnu knjigu Irene Sola, Kad ja pevam igraju planine, koja se ekopoetikom bavi na jedan vrlo, vrlo specifičan način. O tome smo baš imali na festivalu prilike da pričamo sa ljudima koji su zainteresovani za ekoknjiževnosti, jeste u novembru. Dakle, ona piše, to je nekih 20 poglavlja iz perspektive živih i neživih bića.
iz perspektive oblaka, iz perspektive pečuraka, iz perspektive ljudi naravno, ali iz perspektive tektonskih ploča, zemlje, planine, gde vi prosto vidite koliko je čovek sićušan i nebitan u celoj toj priči i tragedija ljudska koja se prati kroz knjigu, zapravo koliko je to u parametrima zemlje i u parametrima istorije zemlje i prirode zapravo nešto malo i nebitno. Interesantno je zbog toga što, naravno, niko od nas ne može da se stavi u poziciju oblaka, u poziciju pečurke, ali u poziciju psa ili tek rođenog jelena, ali je vrlo, vrlo specifično dočarala taj svet prirode i koliko priroda nas drugačije vidi i koliko neke stvari dešava se na Pirinejima radnja gde su ostaci rata, gde su ostaci oružja, gde ona prosto zemlja, ona kaže povraća oružje kostelu jer to ne pripada njoj, izbacuje je tokom vremena. Objavili smo knjigu i ugostili autorku, dansku autorku Katrin Ann Baumann. Dakle, samo da pomenem da je, znači, bavili smo se, fokus nam je bio na ekologiji, ali ujedno smo se bavili i temom anksioznosti do koje je došlo upravo zbog različitih stvari koje nas pritiskaju. Jedna od te knjige je, kao što rekoh, Plavi tonovi danske autorke, koja se bavi žalovanjem. Tu je knjiga i detalji, jedna zaista, zaista lepa knjiga koja je bila na užem spisku za nagradu. Da napomenem, inače, Emi Tarante je bila u užem izboru za dve velike naučno-fantastične nagrade koje se bave naučnom fantastikom, to je Arthur Clarke i Philip Dick. Dakle, prepoznata je i od strane kritike. Dakle, knjiga Detalji, to sam pomenula, knjiga Dolazak, koja se takođe na specifičan način bavi, radi se o naučnici koja odlazi na daleki sever Norveške da živi sama više meseci i da proučava uticaj klimatskih promena na ptice, i to je jedan, mogu da ga nazovem, thriller sa možda elementima horora, žena u jednom izolovanom stanju koja je prosto suočena i sa svojim problemima i sa strahovima, a s druge strane i sa svom silom prirode koja je oko nje. I to je to u okviru ovog projekta što smo objavili. Sledeći projekat, dakle, ne odstupamo od ovih tema, samo ćemo se u sledećem projektu baviti na možda još specifični način, a to je prepletanje nauke i književnosti. Izdavačka kuća Helix se primarno bavi naučno-popularnim knjigama i kažem da nam je u tom smislu bilo interesantno što smo objavili knjige poput Rizika globalnih katastrofa, biografije vode, koje su prepune podataka oko toga kakvo je realno stanje, ali mislim da je nekako lakše ljudima da se suoči sa takvim stvarima kroz književnost. Dakle, u antropocenu, suočavanje sa antropocenom se zove novi projekat i, kažem, bavit ćemo se ovim temama, ali kroz prizmu nauke. Specifično će biti da su dve autorke, na primjer jedna fizičarka koja je radila u laboratoriju u Los Alamosu, radila je u CERN-u, ali se bavi i književnošću i nagrađivana je i kao književnica. Clara Weberg je matematičarka koja ima vrlo bogatu karijeru i napisala jednu zaista lepu knjigu o jednoj prvoj ženi matematičarki. I, dakle, niz knjiga koje će se baviti i ekologijom i klimatskim promenama, ali će to biti malo specifičnije, uvešćemo neke pojmove nauke, da ljudima možda na taj način približimo nauku i možda da se u ovom vremenu gubljenja poverenja u nauku možda na taj način nešto uradi po tom pitanju. Katarina, mnogo vam hvala što ste govorili za Radio. Hvala vama. Ennen osasi minun nevoseni, ennen osasi
kuulsin vanhemmatta korvessa minun kotiin majani. Marjavarsilla on minun majani. Taiteen taivas kirjailtu, oikein tehty otavainen. Miten lie elämä minulla, miten lie elämä minulla musta kullalla. Ennen osasi minun nemoseni, ennen osasi tehdä omenaa. Tai siemoni taimen istutella, ei osaa tuota kasvatella. Ennen osasi minun nemoseni, ennen osasi tehdä omenaa. Tai siemoni taimen istutella, ei osaa tuota kasvatella. Pani paikalle, paikalle pahalle, pani pimeät pilven reunalle. Toivon juurille, juurille koville, yö syvänälle syksyiselle. Ennen osasi minun nemoseni, ennen osasi tehdä omenaa. Tai siemoni taimen istutella, ei osaa tuota kasvatella. Pani paikalle, paikalle. Eko. Registruj svoj MTS prepaid broj i dobijaš 2025 razloga za slavlje. Iskoristi priliku do 10. februara i uživaj u 2025 gigabajta, minuta i poruka. Da prepaid broj ostane tvoj. Za više informacija posjeti najbližu MTS poslovnicu, sajt mts.rs ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet. Osetite duh praznika uz beogradski novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Solisti: Sonja Šarić sopran, Sofija Petrović mezzo-sopran, Kwonsu John tenor, Željko Lučić bariton, Bogdan Dugalić klavir, Luka Faulisi violina. Dirigent Srboljub Dinić. Sava centar, 14. januar u 20 časova. Dobrodošli! PGP RTS vam predstavlja CD izdanje Najlepša luka, Hor Kolibri pod upravom dirigentkinje Diljane Ranđelović. PGP RTS u prodaji. Eko. Izdavačka kuća Štampar Makarija nedavno je objavila knjigu Ksavera Bajera Priče s Marijanom. Do sad nismo imali prilike na srpskom jeziku da čitamo ovog autora. On je rođen u Beču, 77. godište, studirao je filozofiju i nemački jezik, a dobio je za svoje stvaralaštvo i značajne nagrade, baš za knjigu Priča s Marijanom, recimo austrijsku književnu nagradu. Priča s Marijanom na srpski je jezik preveo s nemačkog Đorđo Vasić i sam pisac koji u Torontu živi i koji je naš sagovornik. Đorđo, dobar dan vam želim i hvala vam najpre što govorite za drugi program Radio Beograda. Dobar dan, hvala vama na pozivu i prilici da predstavim knjigu. Ovu Ksaverovu knjigu, kako i njen naslov sugeriše, čini 20-ak crtica o jednoj ženi. Ali sam autor knjigu je žanrovski kao roman odredio, pa hajde da krenemo od toga. Kako vi to vidite? Kad sam prevodio knjigu i kad sam je pročitao, moj prvi utisak je bio da se radi uistinu o zbirci pripovjedaka. Međutim, na kraju kad sam završio, vidio sam na osnovu njihove međusobne povezanosti da bi se moglo raditi i o romanu.
I onda sam istražujući pronašao da u predgovoru u francuskom izdanju, da je prevodilac konstatovao, on je rekao, knjiga koju ćete čitati ni u kom slučaju nije nešto već viđeno, poznato, Bayerov tekst bi se mogao definisati kao roman, ako hoćete. On povezuje ravno 20 kratkih priča za koje bi se moglo pomisliti da su poređane nezavisno jedna od druge kao zbirka kratkih priča. Pošto sam došao u tu dilemu, a imao sam zaista priliku i sreću da sam u toku prevođenja lično komunicirao sa autorom, sa Xaverom Bayerom, ja sam mu i postavio to pitanje, pa možda bi za slušaoce moglo biti interesantno da kažem šta je sam autor rekao u vezi sa žanrom te njegove knjige. Znači, on je rekao, najprije sam napisao jednu priču, pa mi je tek nekoliko mjeseci kasnije došla ideja da bi ova dva lika mogla da se zapute i u druge avanture. Pritom sam pomalo imao na umu Kenny iz crtane serije Južni park, koja u svakom nastavku umire i u sljedećem je opet živa. I on je na kraju konstatovao, izdavačkoj kući je naravno milije kad na omotu stoji roman, navodno se knjiga prodaje. Na osnovu čega možemo zaključiti da samom autoru izgleda nije sama žanrovska odrednica bila toliko bitna. A atmosferičnost knjige nam možda ponajbolje približavaju reči glavnog junaka, naratora ovih priča. On kaže, ponekad nisam siguran da li sam nešto sanjao ili stvarno doživeo. Ne znam razlog, ali čini mi se da je ova poteškoća oko razlučivanja snova od stvarnosti postala izraženija u poslednje vreme. Možemo li mi kao čitaoci jasnije videti tu granicu? Šta vi kažete? Pa, znate šta, rekao bih da se ovdje radi o 20 priča i pisac pakuje nevjerovatne događaje kroz koje se osvjetljavaju paradoksi života. Život kao eksperiment, kao izgnanstvo iz raja, život kao vožnja u liftu koji nema spratova i tako dalje. Pošto sam i u vezi s tim direktno kontaktirao autora i upitao ga upravo o to šta on lično misli o toj komponenti sna u njegovim pričama, on može se reći da je ta komponenta sna prisutna i uopšte ta neka crta kafkijanske atmosfere u pričama. Priče uistinu imaju tu snolikost. Međutim, autor sam je rekao da njegov postupak, znači kad piše, rekao je da piše rano izjutra, kad je sve još uvijek prozračno i rekao je da impulsi mogu doći iz snova. Međutim, on lično nije pobornik toga da se snovi detaljno opisuju i da, priče uistinu posjeduju tu neku začudnost koja je prisutna, koja se može desiti u snovima. Ima tu jedan interesantan detalj i mala igra riječi, na primjer, da se kod Xavera dešava da, kako bi Nemci rekli, traumhaft verwandelt sich in Albtraum. To bismo mogli prevesti, znači imamo u obe riječi traum, san, da se snoliko preobražava u noćnu moru. I gledajući s te strane, mogli bismo reći da uistinu imamo tu atmosferu sna. Da. Znači, sve počinje na izgled bezazleno, glavni junaci knjige prolaze kroz različite situacije, međutim, u nekom trenutku dolazi do dramatičnog obrta i u velikom broju slučajeva se to
romantično preobražava u neku vrstu noćne more. Dok smo jednom prilikom razgovarali i pomenuli ste mi i kako vas je uopšte ova Ksaverova knjiga privukla, postoje neke linije koje se dodiruju i sa vašim pisanjem. Hoćete li nam i to sada ispričati? Pa mogu, mislim da je to uistinu jedan vrlo interesantan detalj i radi se uistinu o izvesnom kuriozumu. Znači, radi se o, mislim da je to 13. priča, a u kojoj je ponovo glavna junakinja Marijana, i nakon što sam pročitao uvod, ja sam otkrio u knjizi stihove poznate pesme Leonarda Cohena, kanadskog kantautora Song Marian, u kojoj Ksaver upotrebljava jedan vrlo interesantan postupak gdje on stihove te pesme praktično utkiva u samu radnju i oblikuje i radnju na osnovu tih stihova. Ja sam u svom ličnom spisateljskom radu objavio knjigu Krivica, u kojoj imam praktično vrlo sličan postupak gdje glavni junak i junakinja na dan Titove smrti 4. maja 1980. godine sjede u svojoj studentskoj sobi i glavni junak recituje stihove upravo te pjesme svojoj djevojci. On je preveo i recituje ih. Tako da se uistinu desila neko kosmičko povezivanje i, kao što sam rekao, lično sam kontaktirao sa autorom. Ja sam u tu vrlo interesantnu koincidenciju i saopštio. Interesantan je bio i njegov odgovor. On je rekao samo da slučajnosti ne postoje i da su čuda moguće. Da mi je uistinu to jako pomoglo da sam prepoznao u strukturi, znači da sam prepoznao to utkivanje stihova i da mi je to jako pomoglo, znači to moje iskustvo iz moje priče u samom postupku prevođenja. So mystic and soulful. A voice reaching out in a piercing cry, it stays with you until the feeling is gone, only you and I, it means nothing to me. Music is weaving, hunting notes, pizzicato strings, the rhythm is calling. Alone in the night as the daylight brings a cool empty silence. The warmth of your hand on a cold grey sky, it fades to the distance. The image is gone, only you and I, it means nothing to me. This means nothing to me.
Nastavljamo razgovor s Đorđom Vasićem o knjizi Priče s Marijanom Ksavera Bajera. Đorđo, pomenuli smo da svaka priča u ovoj Ksaverovoj knjizi počinje bezazleno, a završava se neočekivano, začudno. Svaka je u određenom naboju, gradaciji. Ksaver majstorski pravi te zaokrete. Koliko se svim tim po vama dobija na dinamičnosti knjige? Pa svakako čitalac uistinu i očekuje tako nešto. Praktično on kao da bude uljuljkan, to je blagi osjećaj uspavanosti, sve tako počinje, međutim očigledno je da Ksaver želi mislećeg čitaoca. Znači imamo sličan postupak kao u Brechtovom epskom pozorištu gdje imamo taj poznati Verwunderungseffekt, V-efekt, efekat potuđenja. Znači praktično iz jedne iz bezazlenih situacija dešavaju se vratolomni obrati i obrti gdje čitalac dolazi u blago stanje šoka. Znači on na kraju ne doživljava katarsu, nego postaje direktnim učesnikom upravo kao u tom Brechtovom pozorištu i ostaje i zamišljen i nerijetko i uplašen međutim u svakom slučaju ne ostaje indiferentan. I vremenske su odrednice ovde uglavnom zamućene iz različitih vizura. Glavni junak govori o Marijani. Pa šta i takva struktura romana sve daje? Rekao bih jedan veoma interesantan detalj o samom postupku kako Ksaverove priče nastaju i kao što je on i sam rekao. Ja sam u svom istraživanju ustanovio neke paralele između njegovog postupka i postupka Petera Handkea. Peter Handke na jednom mjestu kaže da bi se napisala knjiga u meni prvo mora da se uspostavi nevinost. Moram biti očišćen. Nije mi potreban plan, ponosan sam što mi je pošlo za rukom da svoje knjige ispišem bez plana. Kasnije pri pisanju plan i konstrukcija se pojave, ali onda opet nestanu, a ostane samo ritam, osjećaj i pogledi i ljudi i njihove oči i pejsaži i celina i oštrica mog jezika. Ksaver mi je potvrdio i upravo na tu konstataciju i pitanje u vezi sa snom, on je rekao je da je njegov postupak sličan Handkeovom i da na početku svakog teksta mora postojati osjećaj, istinski manje i više nejasan osjećaj. Taj osjećaj je ishodište i rekao je od njega počinjem da pišem, rijetko znam u šta će se to izroditi na kraju, to je više putovanje u nepoznato. I onda je rekao nešto što mi se jako svidjelo, kao pisac gledam kuda me tekst vodi i tako reći koristim se riječima da bi izgradio splav koji će me nositi maticom nepoznatog. Da to nije tako, onda pisanje za mene ne bi bilo avantura. Interesantno je i da mi ne znamo kako glavni junak izgleda, koliko on ima godina, kako Marijana uopšte izgleda, ali njihovi su profili psihološki izoštreni. Marijanin, čini se, stiče se utisak posebno, pa šta biste o njima rekli? Da, to je tačno. Mi nemamo uopšte opise likova. Likovi su, ne možemo im odrediti ni starosnu dob, nisu praktično određeni ni vremenski ni prostorno. To je veoma interesantan postupak i sam Ksaver je rekao da je to dio njegovog postupka, da on želi da čitalac sam dogradi i izgradi sliku lika, on ne želi da sugeriše. U suštini možemo zaključiti da su dva mlađa čovjeka koji se poznaju duži period i praktično oni prolaze kroz te različite životne situacije. Imam jednu veoma
interesantan citat kako je sam Ksaver objasnio kako on svoje likove gradio. Marijana u svakoj od ovih priča nastupa kao inicijatorka, pratilja, partnerka, savjetnica, pa čak i domina glavnog junaka koja pokorno i predano izvršava sve njene zahtjeve. Ona je ta koja mu zadaje neobične zadatke, predlaže na izgled zabavne, zajedničke ili pojedinačne poduhvate, stavljajući ga na ispite izdržljivosti i hrabrosti, pri čemu iza sebe ostavljaju mirnu svakodnevnicu i prelaze u jedan snoliki svijet koji se na kraju pretvara u noćnu moru, kao što sam i rekao. Da. A o kojim onda sve stranama ljubavi Ksaver piše? Zanimljiv je, kao što ste i rekli, evo sada čuli smo taj njihov odnos, ali koje su to sve strane ljubavi? Teško je, normalno ljubav ima različite pojavne oblike i različito se može posmatrati. Meni je uistinu, čitajući, bilo teško da to definišem kao istinsku ljubav. Više sam imao osjećaj da je ljubav dolazila sa strane glavnog protagoniste, znači ja, pripovedača. Marijana je više bila ta, to je jedna hirovita, znači junakinja koja je njega više stavljala na probu, dovodila ga u raznorazne situacije. Ponegdje ima, znači od tih 20 priča, imamo situacije gdje imamo primjere solidarnosti i mogli bismo to reći i ljubavi i njihove, gdje vidimo i njihovu međusobnu solidarnost. Međutim, iskreno teško bih to definisao kao istinski emotivni odnos koji bi se nazvao ljubavlju. Vi ste napisali, između ostaloga, meni se to jako dopalo u tekstu o ovoj knjizi, kako je svaki istinski dodir dvoje ljubavnika samo jedan zajednički proživljeni trenutak. Pa evo, taj dodir na kraju, da li je to ipak ostvarena ljubav ili ne, dolazimo do zaključka da je ona ipak samo jednostrana. Da, dobro ste to rekli, da više u moj osjećaj je bio da se više radi o jednostranoj ljubavi, a sama ta konstatacija trenutka, lično sam u nekom svom spoznajnom uzrastanju i sazrijevanju došao do zaključka da život u suštini, iako smo mi u stalnoj potrazi i težnji za nekom uspostavljanju neke trajnosti, da u suštini život jeste ta skupina kratkih bljeskova sreće i lepote. I da, oni uistinu u svom odnosu imaju te takve trenutke, a doživljavaju u određenim situacijama zaista osjeti se ta prisnost i solidarnost i istinska ljubav, ali upravo tako, to su trenuci koji je vjerovatno u svom zbiru onda čine tu ljubav. Đorđe, mnogo vam hvala što ste govorili za emisiju Čitač i Radio Beograd 2. Hvala i vama na prilici da govorimo o knjizi i o Ksaveru. Emisiju Čitač realizovali su ton majstor Vladimir Penđer, muzički urednik Tanja Kosanović. Do iduće priče o knjigama savremenih svetskih autora pozdravlja vas Nada Babić.